binu zovem Diku Lemeš, predsjednik HUD-CDF-a uz djecu Njujnu. Ja ću ipak malo dole sa mojom djecom. Kad sam počela prije 25 godina, počeli smo u Manhattanu podrumu. Bili su to teški dan, ali nikad nisam pomislila da ću ja izdržati 25 godina. Ako misli neko da je to lako, to nije lako. Ili previše volim djecu, jer sam tvrdoglava, a jedno i drugo izgleda. Tako da sam eto opstala. Mi smo prvo počeli kao Zlatni Ljiljani. I bili smo Zlatni Ljiljani sve do... Bili smo jedno 5-6 godina Zlatni Ljiljani. Poslije da bi otvorila vrata i drugima. Ja moje Zlatne Ljiljane nosim u mom srcu, ali nikome neću da ih naturam. Mislim, to je svako za sebe. U tim Zlatnim Ljiljanima, i da nije bilo tog čovjeka, ne bi danas postojali ni vi. Da nije bilo mog brata Rasima. Rasime, bujrom, dođi da se obratiš. Meni je Rasim znao reći: Diko, ne brini se, mi ćemo uspjeti. Dok je Mumnovića, u njih samo žene nisu igrala, komplet familija je igrala. Od najmanjeg do najvećeg. Ja sam mu od srca zahvalna. Ja sam rekla djeci da oni moraju poznati Rasima, koji je bio toliko uporan, da nismo imali, bilo je svega, ja to sve zaboravljam, ja svima halalim, mi smo uspjeli. Nije lako, mi smo jedna od najstarijih organizacija u Njujorku. Nije to bilo lako izdržati. Meni neko kaže pravi program, sav je taj program u mojoj glavi. Svaki minut koji sam provala sa ovom djecom, i u mom srcu, ja ga nosim sa sobom i nosit ću ga dok ne umrem. Jako osjećajno za mene. Dragi moj Rasime, dragi moj brate, izvoli, obrati se, i ti malo imaš, i ti puno toga da pričaš. Diko, imam i ja emocija na ovdje. Ovako na ovim lijepim pričima, ali izdržala si i ideš naprijed. A šta da vi kažem, sve mi one rekli, ne mogu, stvarno ne mogu da pričam ništa, evo i ja sam toliko emotivan za svaku sitnicu mene suze. Ja, Nana, ti dedo, eto to. Tako sam, nažalost, evo vidite i ovo drugo društvo, kako čujem, i oni večeras imaju zabavu, to smo mi. Nismo svi, hvala Bogu, isti, ali eto tako, i toga ima, ali i tada kad smo ja i Dika radili, znate sami ovi koji su stariji malo, da je otvoreno bilo kulturno-umjetničko društvo pri džamiji i tako da su sve jedan po jedan odlazili naši igrači. Tada je bio u Efendija Muljić, a ja sam njemu poručio, to se Dika dobro sjeća, ti možeš da uzmeš svakog od ovih igrača, ali mene i moju porodicu ne može. Znači ja sam igrao, moj sin, moje dvije ćerke, moja žena je bila uključena tu i tako moj brat, od moje žene, od Dajđe je bio sin, od moje svastike sin, tako da smo imali kompletno 5 muškaraca, 5, tako to društvo obstalo. Međutim, oni su i dalje radili protiv nas i onda na kraju nisu mogli da izdržu, pa su se i ugasili, propali su. Nažalost, to je, kamo sreće da ima što više tih društava, ali da je to na jednoj zdravoj osnovi, ne. Sad ovdje ovo večer oni organizuju drugo, mogli su bar da sačekaju nedelju dana, pa možda bi mi otišli tamo i oni kod nas da dođu, ali nažalost tako imamo i ti negativni slučaje. Evo da vas ne zamaram, ja toliko stvarno nemam šta više da Dika neka. Ostan ti tu, kažem ja moje Refiki, preko Rasimna u penziji. Što će on kaže u penziji? To je najzdraviji čovjek koji je otišao u penziju. Dragi moj Rasime, ovo je jedna mala zahvalnica. Mi se tebi ne možemo zahvaliti. Dobro ga pogledajte, djecu. Dobro i zapamtite Rasima. On je stup vaš. Vaš stup. Kada vidite na ulici, poklonite mu se. Jer da nije bila njega, ja 25 godina gledam djecu kako igraju, ali ja ne znam igrat.
Ja znam kako oni treba igrati, ali ja ne znam igrati. Prema tome, on je pečat Zlatnih Ljiljana, pa smo prešli u Sedef i on je taj pečat i nikad to neću zaboraviti. Hvala vam. U ono doba nije lako bilo igrati po zastavom Zlatnih Ljiljana i to da vam kažem. To su bili heroji. Inače, zahvaljujem se, to su bili većinom momci i djevojke Plave Gusinja. Moj den je bio mali Bosanac i još jedna bila Bosanka. Znači, Plavljani i Gusinjani su počeli, evo sad opet Plavljani, Gusinjani i Bosanci završavaju. I mi ćemo uvijek takvi biti. I uvijek ćemo biti jedna raja. Ja ovima tamo što prave želim sve najbolje, nek su nam živi i zdravi, konkurencija je zdrava. Nema problema. Ja nemam problema s tim. Dragi moji Rasime, evo ti jedna mala zahvalnica u Ramije. Izvoli. Ja bi sad pozvala moju Refiku i ona mi je bila desna ruka. Ja sam u životu imala 2 blagajnika i 2 desne ruke. Rasima, moju Refiku i poslije Sekivu. Ja ne mijenjam ljude, kad mi neko valja, ja to ne mijenjam. Draga moja Refika, imali smo predivni momenata. Obišli smo Ameriku s našom djecom. Svega je bilo, a nama je bilo prelijepo. Gdje god smo išli, Rasim, Refika, nama je bilo prelijepo. Jedan problem imamo što sad nekako, kad smo mi radili, puno je bilo folklornih grupa. Mi smo jedni drugi obilazili. Kad dođe folklor, dok smo bile ja i Refika, ona uzme pola folklora, ja uzmem pola i mi smo to sredili, jel tako bilo? Sad ove mlade mame nekako, pa ja nemam stana, pa ja nemam mjesta, to ćemo morati mijenjati. Da nama neko dođe i da mi idemo njima. Mi moramo širiti ljubav. Vjerujte, mi smo prvi folklor, a gdje god smo otišli, a nije bio folklor, počeo je da radi. Ja sam im čak što više i nošnje pravila besplatno, samo da bi bilo više folklornih grupa. Eto, tako da mi moramo početi malo da idemo dalje. Mi smo u Detroit ili 5-6 godina, u Floridu smo išli, naša su djeca zvali Holiday Inn naš hotel. To je tako bilo. Moramo se malo potruditi da djeca odedemo negdje van. To moramo. Draga moja Refika. Bili smo, evo Refika hoće da ispričam, bili smo u Iri, ja znam da će on to vidjeti. Bilo je 8 folklornih grupa. Ljudi moji uvijek, mi se volimo, ali mi smo ljubomorni isto jedni na drugi. A ono je bila grupa koju niko nije mogao da spriječi. Žena vodila program, djeca igraju, jednom muzika stade. Ali ne daju se, a nije slučajno, nego stade muzika. Ali ovi se nisu dali ometi. Oni su to odigrali ko vojska. Tup, 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 tup. Ovi iz Čikaga se drže za glavu, ovi svi. Držite svi za glavu, mi možemo i bez muzike odigrati. To je bio onaj sebe. Sad, kako ćemo sa ovim, vidjet ćemo. Dragi moj Agane, dođi ti ovam. Ja mislim da Agan ima, to je Refikin muž, najveću arhivu Sedefa. Nigdje nismo otišli. Da Agan nas nije pratio. Moram jednog dana otići kod njih pa da se posjetim. Ima više nego što ja imam. Oni se čuvaju, ja hoću da bacim Ne daj Agane da baci. Dragi moj Agane, evo i tebi jedna zahvalnica. Samo da vas ne pomiješam, ne mi naočao. Refika. Bravo moje Ajlani. Dio je čerka, ona je dio isto mog života, naš Rambo. Evo, ponesi i za njih. I za moju Irmu Čančić. Ja ovo sve odradim, kad sam tražila salu, ja nisam znala da je dan majki. Ja ovo sve ispričam, ne čestitam majkama.
Ma to nije naše, pa eto, ali eto, sretan vam dan majke, ja to ne osjećam svojim. Draga moja desna ruko, moja Sekiba. Danas mi je rekla da više neću više, kad ne mogu. Bujrom dođi vamo među nas. Moj jaj se ona posvađama, a mi se volimo. Sekiba nije samo moja desna ruka. Sekiba je dio folklora i bez nje ja ne bi mogla. Ako ona napusti, i ja napuštam. Mi jedna drugoj se žalimo, ali se dopunjavamo. Jel' tako, Sekiba? Hvala te, draga, me hoćeš nešto reći? Važi. Draga moja Almedina. Ona više nije u Sedefu, ali ona je u Sedefu. Kad god Sedefu zatreba, tu je Almedina. Hvala te, Almedina. Izvolite, hvala. Ema Drvišević. Ema je jedan od igrača Sedefa. Ali kad god treba, ako nam Mina zakasni, jel da? Ema to popunjava bez ikakvih problema. Hvala ti, Ema, sine. Sad ću da vam predstavim jednog mog miljenika. On je bio moj miljenik kad je igrao folklor. To je Rasmov sin, Bernard Mulnović. Vjerujte, ova druga djeca što su igrala, to sve bolan bila curce, on momak. On je njima dopuštao da one njega šminka, jel' tako je bilo forte? Čupaju mu obrve. On je jedno stvorenje koga dragi Allah stvorio na ovu zemlju i svi u nas obradovu. Dobio je ćerku. Ja ti sino srca čestitam. Amina Momnić. Minči mi je dobra, ovako ponekad kasnije. Ali je Mina. Moja Mina je igrala u Zlatnim ljiljanima. Ona je počela igrati, bila je mala skroz. Mi uvijek odvedemo u studiju gdje su mala djeca, ona se vrati u već veliku djecu. Neće vas onima malima da igram. Jel' tako bilo, Minči moja? Sine moj, hvala ti puno. Sabrina Lješman. Moja Sabrina i ona isto pomaže nam puno, kad god nešto treba da se uradi. Denis zakasni, Mina zakasni, ja njoj kažem i ona zna šta treba raditi. Hvala ti, lutko moja. Amar Maksumović. Amar. Mi smo u onom prošlom folkloru imali Najla Čemalović, stup folklora. Nasljednik, ako Bog da. Ona je doktora, ti se potrudi da dostigneš njegov nivo. Amar nam je napravio web stranicu. Amar je ozbiljan, on je preozbiljan, on hoće samo da se radi, ovi bi se malo i plesarili, ali to kod Amara nema. Hvala ti, lutko moja, i želim ti sve najbolje života. Amar Mujević.
Moj Amar pošao na fakultet. Kaže, tetka Diko, ja idem na fakultet, obavezan sam. Ali kad god vama zatreba, ja sam tu. To je pravi sedeflijas, pravi. Hvala ti, sine moj. A još ćemo mi... Aldin Mujević. Ovaj mi je malo zasukana, gledajte ga kako je lijep. Aldine, sine, hvala ti. Hvala ti što ste ovdje. Naš Adnan. U Adnanu je duga priča. On je promovisao Sedef uvijek i kad smo ga zvali i kad ga nismo zvali. Dragi naš Adnane, evo vidite koliko vas je ovdje sada. Pitam vas ja, koliko vi pratite program Adnanov uživo na televiziji? 3, sramota. Ima li još ko? Mirza, 4. Imate bolan, je moj Edi, imate televiziju po $10 mjesečno. Pa fino, kad izađe naš Adnan i naš Nihad, po sve muke koje imate, njima kažete. Pa nazovete. Mislim, to vam je čista bosanska televizija, ne samo, svi on kažu bosanska, svi prodaju bolan neke stvari. Jedna stvar kod ovih ljudi, nema prekidanja slika, ne prekida se program. Igra Bosna sa Grčkom. Ja gledam utakmicu, prekida se program, ja vilenim. Ja zovem čovjeka onoga gore u Bronxu, kaže on, meni umjesto kaže, izvijeni, kaže on, ma brate, Bosna slabo igra. Ma nemoj mi balan to govoriti, ja znam kako on igra, ali nemoj mi ti to reći. Tog dana sam ja prekinula taj program. Molim vas, Zip Zap se zove, vidite to na Facebooku, uzmite bolan tu. Eto, kažem vam, $10 mjesečno. I onda gledate program uživo, pa se možete javiti, pa možete naručiti pjesmu, možete nešto. Oni su predobri. Pa bujim, dragi moji. Adnane, ja ću ovo sačuvati. Boga mi ja pustim jedan čovjek. Demir, Dejan. Demir je isto jedan naš miljenik, gledajte ga kako je lijep, samo da možete vidjeti oči plave, bolan, cure imaju da padaju same. Eto, čekajte kad ovo bude, one će same doći se nad kući. Hvala ti, Demire, sine, za strpljenje, za divno igraš, ma eto, Deljani su isto svi kod mene. Izvoli se. Salem Dervišlić nam nije došao. Mustafa Mrkić nije došao. Da ja vam nešto kažem. Mrki nije došao. Ali Mrki je podržavao Sedef. Nama kad su gosti dolazili, on je nama dao njegove prostorije, mi smo tu dočekivali naše goste, ispraćali ih po kućama gdje su trebali da idu. Hvala naše Mrkiju, iako nije došao, Bože moj, mi ćemo njemu to usupiti. Ado Rečić. Ado Rečić je nas isto podržavao, mi smo znali putovati, kažem na primjer u Čkadu. I jedan od naših koji je gladan, nikad se najest ne može, nije, hvala Bogu, više sa nama, ode i čovjek u isprazni prodavnicu sa slatkišima. Mi odemo u Čkadu i vratimo se i djeca ni slatkiše pojelo. Hvala naše mage. Mi smo večeras naručili pice, a sponsor tih pica je naš Šeka Koljenović. Šeka Koljenović nam je poslao pare da djecu počestimo sa picama. Djeco, jedan zlatni Ljiljan vam je poslao pare da jedete večeras pice. Kažete, hvala Šeka! Ja završim s zahvalnicama. Ja neću više da pričam. Hvala roditeljima koji su se odazvali.
Hvala našoj djeci. Mogli bi malo biti bolji bolan ovi kad su igrali. Generacija poslije Zlatnih Ljiljana. Lomili su. Lomili su. Molim vas, učite svoju djecu da smo mi jedan narod, da smo mi Bošnjaci, da vjeruju u bošnjaštvo, da budu ponosni kad igraju bolan, da budu ponosni, nema veze gdje si rođen, to kod mene nikad nije bilo. Što moj edi znao reći, ne moraš ti voliti Bosnu, nemoj to meni reći. Ali, majka je Bosna i Hercegovina svim Bošnjacima. Ne daj Bože zla, opet trčit ćemo svi majci Bosne. Dragi moji, ja bi sad da mi počnemo sa programom. Još jednom hvala. Evo i ova, čekaj, draga Skiba, neće me muž povesti kući. Ja se mom Hazimu zahvaljujem. 25 godina me je vozio, pa... A ja uvijek kočim i plašim se Boga Božnje. Ja sam znala kad mi kasnimo, on hvati nas trafik u Manhattanu. Ja trčim u voz. U ovo 25 godina ja na prste mogu prebrojati kad ja nisam bila sa našom djecom. Nisam bila jedino kad sam imala operaciju žuči, toga bila sam u bolnici. Ovo resto sam uvijek bila s našom djecom. Ja ću se za vas boriti. Ja očekujem od vas samo jedno, ja platu nikad nisam primala, niti ću je kad primim. Kad ja umrem da vi kažete, bila jednom jedna dika, Allah je raditelje. To od mene, hvala vam, a sad će mala djeca da odgoji svoju prvu igru. Sada večeras smo naručili hranu kod jednog našeg Makedonac Bosanac, je li tako Okremen? Ali je oglovljen zato što mu je žena iz Olova. Ima predivnu hranu. Čovjek ima predivnu hranu. Ako vam treba prava naša hrana, ma bolan mantije njegove da probate, pa da... Čovjek evo nama donio film iz New Jersey-a, dovuko nam. Kupujte kod našeg naroda. Nama je on čak što više donirao, koliko pita? 50. Hvala Mukremen. Ja ću nastaviti da te svi podrže. Eto, znate, to je taj čovjek što je nama za akiku kuhao hranu, bila je predivna hrana. Kad imate iftare, kad imate bilo šta, zovite našeg čovjeka, on se donese. Nemojte volim da kupujemo kod Vrka i ovi i oni. Kod svog čovjeka kupujte. To toliko od mene. Hvala riječima. Da se i mi zahvalimo Tafidiki što je držala 25 godina s nama. Sada ćemo malo djecu gledati kako su oni odigrali svoju igru i kako su prakticirali. Velika djeca nek se sklonu.
Hvala djeco. Bili ste super. Meni jeste uvijek super i kad pogriješite vi ste meni super. Dragi naši roditelji, dragi naši gosti, vi ćete večeras sad u stvari večerati, bit ćete posluženi bojrum, a bit ćete pošišeni poslije sa Hava Turkom. Dok se ono obuku i vi ćete večerati. Sponsor ove večere su naši roditelji. Hvala vam svima što ste učestvovali. Mislim da to vrijedi za našu djecu. Sad, kao finale, jedna igru da naša djeca još odigraju. Naša djeca će sad halbuku uz Rasim Muminović.
djecu. Ispred razima pa ćete vidjeti. Hajmo mame, hajmo, hajmo. Što čekate? Babe, ako hoće budu, ako neće... O kako? Ti si tu sa nama samo onoliko da ti se zahvalimo. Miki Kulenović, nećemo da te zaboravimo. Počinješ i završavaš. Hvala ti puno, Miki. Amina Mumojnović. Amina Muminović. Amina Muminović. Amina, hvala ti. To ti je što se trudiš, što se mučiš i što kasniš. Gdje je ona? A sada pozivam Diku da se njoj pripada zahvalnica, da joj čestitamo Mother's Day u ime sve djece. Neka je živa i zdrava 100 godina ako Boga i još dugo, dugo da nas sakuplja. Djeco, iz mezara ću ja vama dirgovati šta ćete raditi. Važio. Ništa, čute. Hvala svima. A sada Šan Metjahić nam je imao rođendan danas. Da mu čestitamo jednim aplauzom, neka je živ i zdrav najmlađi član Kulturno-umjetničkog društva Zedek. A sada da pozovem jednog zaslužnog čovjeka, Lazima, on je zaslužio, makoliko Dika kočila, on je vozio. Lazo, jesi prisutan negdje? Lazo, hvala ti puno. Za tvoju zastupu 22 godina, ja se pitam da li mi mene moj vozio. A sada igrajte, uživajte, poslušajte se kolačima i sve najbolje. Ajmo, dragi poštovani gosti, da poigramo zajedno uz dobre naše pjesme, vesele pjesme za igru. Izvolite svi bujrum. Ajmo nekoliko dobrih pjesama za našu raju. Ajmo da poigramo zajedno. Hej, opak! Ajmo živo! Hej! Ajmo svi u kolo. Ajmo živo! Bez ove mora poći, snjegovi su okropljeni, a pred kućom moje drage procvetao bagren bijeli. A pred kućom moje drage procvetao bagren bijeli. Ej zoro, ej zoro, ej zoro, ne svani, ne svani, ne svani, stare ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom ostani.
zahvaćuju. Zoro, 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 svani, 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 stara ljubavi, samo ostani. Stara ljubavi, samo ostani. Bravo, svaka čast i naši, idemo život. Ajmo, živo, živo. Vreme prođe, čovjek dođe i pred kućom njenom stane, ali bagre svog života jadan tužan ne poznade. Ali bagre svog života jadan tužan ne poznade. Zoro, 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 svani, 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 stara ljubavi, samo ostani. Stara ljubavi, samo ostani. Ajmo na šota, za sve. Šote mori šote, šote mašala, davno želim šote da zaigram ja. Šote mori šote, svirajte mi vi, za svadbenu igru šotu zaigrajmo svi. Šote mori šote, svirajte mi vi, za svadbenu igru šotu zaigrajmo svi. Moja pjesma je od bola, a ta pjesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Moja pjesma je od bola, a ta pjesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Sva moja pjesma je od bola, a ta je pjesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. I
najbolja televizija snima ovo večeras, uživajte. Selam aleikum, ja se zovem Sidika Lemeš Dika, predsjednica SEDEF-a, 25 godina večera smo navršili. Počeli smo jako teškim uslovima, mi smo bili počeli kao Zlatni Ljiljani, to je išlo za vrijeme rata i poslije rata jedno vrijeme, pa smo poslije se prebacili na SEDEF da bi bili prisutni, mi smo pristupni svoj djeci. Zlatni Ljiljani su moji, ali ne želim nikom da naturam nešto što njima nije prirodno. Jer u stvari mi imamo više djece iz Sandžaka nego iz Bosne, žalosno, ali tako je. Ja mislim da smo mi jedna od najstarijih grupa, ne da mislim, nego znam da jesmo od najstarijih grupa. Ne znam šta me je vodilo ove sve godine, jednostavno, ja sam jednom i rekla na televiziji, ljubav prema djeci imam, ali imam i onaj krajiški nam, jednostavno ne dam se, eto, hoću da, pa dokle ćemo gurati, ja ne znam, ali dokle imamo ovakvih prijateljica, mi ćemo ići. Večera smo mi bili, mi smo samo pozvali one koji su bili najaktivniji u SEDEF. Na stotine djece je prošlo kroz SEDEF i mislim da će se neki naljuti, ali neće moći kad kažem da smo stvarno zvali samo one aktivne. Nama nije bilo u cilju da mi napunimo ovu salu, nego nam je bilo u cilju da prikažemo našu djecu i da eto proslavimo to 25 godina. A dokle ćemo još, vidjet ćemo, ja se nadam još 5-6 bar, eto. Dok smo živi. Ja kažem, moja majka rahmetli je znala mene pita zašto ti to Diko radiš. Još kad pravim nošnje, onda je kuća, ima i po tanjirima oni od krpica, moj Hazo je stvarno strpljiv. Kaže, zašto ti to radiš? Rekao, majko, znaš zašto radim? Da me ova djeca jednog dana predaju rahmet. Možda će me, dragi Allah, za to nagraditi, ne znam, ali ja uživam u tome. Naša djeca su najiskrenija, znaju da vole. I zašto volim da ne provedeš vrijeme sa djecom? Eto, ja još jednom selam i moje Zlatne Ljiljane, moje Sedeflije i mi ćemo dalje nastaviti. Sad je Ramazan, nećemo, ali na jesen ako Bog da krećemo. Evo sad i moja desna ruka, moja desna strana, neka kaže nešto. Selam aleikum. Ne znam šta da mi reknem, nisam onoliko koliko je Dika, možda pola, ali dosta, ne znam kako je žena izdržala. Svaka njoj čast koja radi bez jednog penija, čista ljubav za bošnjačku djecu, a nije ni malo lako. Teško je i sa roditeljima i sa djecom, a ja imam jako odgovornost, to su pare. Biti blagajnik sa našim narodom jako je teško, ali meni ne mogu izmaknuti. To Adnan zna. Moja poruka svim Bošnjacima u dijaspori je da vode djecu. Folklor, ako ni ja ne živim blizu, ali sam i dovodila. Mekteb, druženje. Ako je iko mrzio folklor, to su bila moja muška djeca za koje je samo moj sin kaže, mene mama nije ni pitala. After 10 minuta poslije rekla je dik se i igraj. I to je, ja vam svima preporučujem. Adnane, tebi hvala. Ja ipak nama želim budući rad. Mada sam noćas rekla, ne mogu više. Hvala vam puno. Diki posebno. Pa, hvala Batevi, hvala vam. Adnane, hvala ti, uvijek si nas podržavao, to je za nas velika stvar. Selam im našeg Nihada, volila da je bio sa nama, ali doći on nama jednom, mi ćemo njega Maksuzile pozvat da dođe. Ovo je dobro što je Sekiba rekla. Mi ne damo asimilaciju naše djece. Ja sam u ovoj zemlji 47 godina, ma bolan, ja sam ona teška krajiškinja, teška bošnjakinja, a najveća bosanka. Ne mogu da zamislim da naša djeca ne govore naš jezik,
da izbjegavaju folklor, kaže to je zaostalo. Ne, to je naša tradicija. I nekad je bilo u svakom mjestu folklor. Sve to nestaje. Preporučujem, ponovo to oživljajte da se posjećimo. Mi smo u Sedef 8 brakova, Bolan, što ste želili između sebe. Pa zar to nije i to uspješnih brakova? Ja mislim da je to naš uspjeh. To toliko. Hvala ti, Adnane, hvala BATV, selam svima. Svako se predstavi na početku, a ja ću na kraju. Ja sam Sakiba Cecvijanin. Hvala vam puno. Ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. Sjedimo za istim stolom, lutiš ti, čutim ja, gasimo samo kolom vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom, samo da se nismo spreli prekasno. Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja, gasimo samo kolom vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom, samo da se nismo spreli prekasno. Nije to nikad bilo tako, da viđamo se svaki dan. Kada se ljubav desi, da pogrešno desi, samo viđamo nas i ja. Kada se ljubav desi, da pogrešno adresi, samo je nas i ja. Sjedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja, gasimo sako kolom vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom, samo da se nismo spreli prekasno. Sjekaru, ajmo mikro. Sarajevo, šeker Bosno, volim te. Lijepa Astro, svud po svijetu tražim te. Sarajevo, moja Bosno, volim te. Lijepa Astro, svud po svijetu tražim te. I specijalno za Olovski junaci. Nije meni grade moj, što sam dao život svoj, već tu sanja svjetla tvoja, Sarajevo, srećo moja. Već tu sanja svjetla tvoja, Sarajevo, srećo moja. Sarajevo, šeker Bosno, volim te. Lijepa Astro, svud po svijetu tražim te. Sarajevo, šeker Bosno, volim te. Lijepa Astro, svud po svijetu tražim te. I specijalno za Olovski junaci. Tužan sam ti, grade moj, kao ona ljudi i ljepši žena.
a Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena. Putujem svijetom, a Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena.